Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ubak piti saw kami, MLA Berim hakalai phodri uyayong arajar pon riu, ula ay da ka khusnam penslur kish phongut kisamla bapas bha. Haga Secondary School Living Certificate, nik matric jongka Umrinja Presbyterian Secondary School, haga program lapen long hapo ho jongka school ho Umrinja. Haga diga sngi lapen ipu ipieng ka program, deka jingurwai bat jing shat lagi kena school. Habakaran kumukang san upa saw kumi lapen pau baga min sim sngo nong kendong kam de bandrung hapo jing samla puli, banong bakin omla banyakun persya, bat ki banastor, Henry gede ban minat top, hagi kot puli na kabenta kalaway ke jongki. Ulang bagi layo i ke result matric kementau senam bagi skol na nong kendong kiyo ke top 20 kumta kim de bandan ya ke minsim syap tiang Henry ban minat top. Lapan pau ru ba usngo kemen bha ban yo syakri ki pait ba bat ba unyai beteng ban syakri na ke benta jongki. Uba saw kemin lo ki momentu la ai ringkat ki envelope ya kini kena ki belapas ya ke matric kumsi benta ban ai minsim bat penshlo yaki. Katbana kaliang u Reverend W.K. Hujan, Pastor Bakmi, ega belang Presbyterian ho Umrinja, lapan pau baka ni kasngi kan omday tang gajing penkup buram, Henry, bansan do di gajing im nakabenta kalaway jongki. Layo uru gajing duway no Secretary ka Managing Committee, ubaday ru utumen basan, ubabi thank you, no utumen basan tinongrang. Kintian ay kublay nagakong W lalu, kabaday ka Assistant Headmistress jongka school, balapanya ya ka program, du Headmaster, baki si Imli. Yang sobai pi ba piti sau kami ya kecing dalam kat jam pi hakani kesini hoat kapor galong kaba koridor tama kecing jam iki brio Andre yang sobai pi kani kapor kaba pi pilap lat keluar yang ini bar kumju lu esok tu ba pi wan hangiru pi wan ai kini ki momento na kabenta ki kena bat na ai kublay pi dum ba kini ki momento bagi go an penungko puram na kabenta kena. Siru day namar bakidan nila jingkikli an I the best nakapag student nakapag jongki student hitip ka nika felicitation kamot kumno felicitation kamot taga jingkon kop burang felicitation kamot kajing kerku kerdo nangta kamot ru kataka upliftment kajing kentiyo yapi bat kajing hikai yapi hakataka mensim ka smoke men nagapaki eki bapilale hakajinya dan tiga jopi kan mau ya to ka mutu ka ba ong men ka ba nga ngaju ong eki student you do not meet expectation but redefine them kani nga sni ka ba ni facility yapi ni product murang yapi mereka ni kalungkot tanghang ni. Bin sayo ay mementos, bin sayo ay certificate, what ay makalungkot hangka. Penuandur, baka taga jing job ki. Kanong ka jing ay bensin, iki junior, iki padang buat hakim ki. Kan ay bensin, iki para syong ki para tao ki. Kan ay bensin, iki bubuan ki sama.
kiba don na pedeng jongki ki banggon syuk kalat ban beteng ya ke jingpuli ke jongki ni maka imlang salam ka bae don sibon ka bagi pek ka kung ka statistics na usnan arjar way hadu arjar arway kita babon ki institution kan drop out jong student kala kilo na 34% siya ka 52%. At iwat ya kadaw balay. Kadang kadaw ka babon. Mray ka bagi kam ya tengko mat ya kaday. Kajing bangla ban kersang nagayeng nagasem. Kinay belano, nagalit bela ki smulong ramba patata kala katino kala tuno ya kakarta ka bagi dangay. Yana kata-kata udah kepada jompi di student. Apa kiyo ia kena kena penong bagai dekat filling station. Dan penwandur ya pi, bat mapiru ya kiparlo di jompi. Kabaningkong ay kumulay nakapataki di balik puli terus dang hadu kelas 10 di bandara yang jompi lek puli kalau ay kumulay na di school bandara yang jompi kalau pinang puli ha pinang kiyo ha kalian koro arkibility ba ka jingpuli jompi kuai kanong hak khido pat isbility pada ko peslong kuai negei ban pen bragastir banda ka petajo bajalahi para kowe hak jo po ngiteng nagadang jungi penang muramru nam dagi samla ki bala pass hak nega secondary school level certificate ega jingmu nagadang jonga school ban nagadang jonga ya ban ai gedi ka award bagi prestige kabaningkong na siya kalong kaya yung ka encouragement kajing pinslor kabahan yung inspiration yung ay museum ng tara jongki na marba hakajing ang priyo jongki kajing puli jongki yung there is no ending kamdol ka bukut hakajing jongki dan hakajing puli jongki kalong we have to continue kata kalong kajing puli jongki jika result jong ka secondary school level certificate, iba pas maha ki school, jadi school lagi jaga kam kendong. Hapa kalau rilis dari school iba kam kendong, jadi yo agak top 20. School na po revay, na po na po agak top 20. School na po Jan Hills yo top 20. School lang nong kini school po Shillong. Yung bahang di paling nobody expect that school will get at the top 20 the school will be top 20 kamwara kata issue hamat jong kira di kapwa manta don na piyang jong di na school idong kata ke inferiority complex ibuli aga school na kumberja hamjngai na Shillong atong ilak mo na kanyang jungi kalaban kopi at kiway ngau akan dikepor mata ngimdan uso ogi ini kena nong kendong ngimdan kompi berjiwai ongkata ngimde memperung haga jingmut haga jing perhat jongi haga jongpi apakah bosan dan kam ya haga jing minat tinggal semua nong dikepor mata kata gaji keli gong kena nong kendong kena nasor nega school sor nong kendong kata kami kena ke isu dia dan kamu ka sacrifice. Uwing samla menakani haba nakali ajumu dan apa top 20 haba nakali kelong na kita na social media. Kay pulong yaki kelong mapinyo mata hakali ka top 20. Inoy kay ki ong yaki kelong mapinyo kuna berkan. Odi kuna ru bom artista yang kuliah bajuan school. Hadro pampiwanan di kadanang niya. Nakali ajumu hadin man nakali ajunga. Ngapoi kelas 10 kalau sim dia kawai gerai na kalian juga ngandum penunkam mobile show kata kali mana kalian juga kalau algi mobile aside ngandum penunkam mobile show boleh atau kata determination commitment ada kam ban pas ada kam lu bandar pokok 20 kita kali kalau sacrifice kabana kalian juga kalau ngam penunkam mobile show you play reject dengan berarti lah kejong dah yang God has given you in a unique way. Beriong, apabila so kami kalau jet yang men nak bentang dengan kam, bersyarik baik. Pastor ujung jet pi, pastor bertrai dengan kam. Tumasan kilong orang jet pi, jet pi kum pemesan. Abi thank you, jet pi kum hoi kai.
Rajit, laka dong rajit, laka jong ka kam ka na kaya jing interest dam. Ka benda besar, abo beri rajit, ane ayo. Kalau nung kamu boleh rajit kan ni, hadu kamenta. Ayo sukman mana kalian bagi thank you amsil yang bagi hadu kalian sini ka, bilang don mun tak amsil. Amen sim kalau buat syakri baik ba, boleh rajit ya na, bangan syakri baik ba. Najwa hi parlok kalau I will serve the people of the last break. Hadu ka klibat ba hadu in syakri kalau ipai ba bila jiat laka jong. Mungkin master menta bila dia ublay ai laka jong asap. Kaban nak kena jingi kalau ngin hak ban pencidom. Nganga pencidom nganga kena juga ngasu ni jinjiat. Nak kena ka pencidom yang dia benta iyo ban ai syakri ba hatam nak benta jong ipai ba. Di hakan ni ko por menta. Ay mga don na kabenta jong ki samla bat pemjur na kabenta jong kaskul hi bro kawai bari sukong pastor ni sokamen ke school ke bala stem ha hang ni po umrja ajidon ma ka jisgo na mata jong ni kaskul bat hang ni ski mata menen benci ski ni dan po ang tay po balang pemuri na bari don na perception ko dan ni pastor mo baptisok mela stem ha na ko ipi ang ba kong play legit la ka jong mata tapi pa wa jit jikta Himsyo kalah nanti mendulan harga level ke babiang banpet bahaya kastian ini. Orang kata kan di posisi. Berajin kalau kita besar dan menghap banhun, hap bangun. Kalau mana orang benda berajin atau hap banhun dan jauh bawa berit dia persiang. Dia persiang dengan negara sini disuruh kejuan kita kanum keren. Kalau kau menjadikan ju kan tak boleh suruh mengenai sini. Orang kau suruh mesti orang nak berbuat harga level ke babiang banpet dan benda kastian. Orang disuruh ben disuruh pilih vision. Ini mentah kalau ia kan yang mun kan pi kan kan tak stir pan uju gebe dia kan mau fungsional pan iyo hak benda bobiang pan pe ha flexibility kata kan gidan kam jong do pam vision orang yang masarujan akiti hakawe sini kira bendu jingkemen ngong kanu kam ngimdei bendu jingkemen dona preng bong dia dona preng jong pi ki balai pas dan pada mana dia jadi kalau feel hak dia agak sangat mendai bendu jingkemen namar ba yang failure there is no success without failure kadang-kadang mata kalau kau bertinjau klaim kalau failure kau jadi bomlah kan do baro ingin dah kan yang jadi kalau bangim dia bendu bersim hak jadi macam ini saya sien nak kalian cuma aku beli kerpang ke sekolah bagi nak kerku nak benta jangka MC hi berapa yang teristram. Ada juga puang aku beli hamtam yang kino hikai. Ibal ai kalau persiang ai kau beri penari juga penai ya ka jikai bapak bahatam nak mentai kita sekolah hak dengan sekolah. Nak kalian juga bar MC. Nak kalian kino hikai kita bersokaman dengan noi. Ini sokaman mengi hikai ni pekerja presiden secondary school. Hadu kan dengan segi mata. Empat dan sisian tu bertong bagi nak sekolah kimpas matrik nang ni nak fokus sekolah. Ni sokmen kalau bahadu kan dekat segi mentah. Baru cakap kanu mentah ke black reback yang dekat sekolah ke jongi. Bagi sokmen ke belum mentaru bagi nak sekolah ada pun kita sekolah kita enroll. Dan mana kuliah. Berkhot kini lagi berkhot. Abang sisian bagi nak sekolah juga. Kamut ke long bagai hikai jongki ke biang. Baru hi ke long ikut sekolah apa sekolah jongki. Koneksi Aisyah Kemen Undo. Sebuni sa piti sa kami, pada ni pun kerja di pastor lebih hujan, ina ini mendos, ina balai ni Nisha sabet kerja supaya macam ini mendos.
ai jing hun kha dosa ba ai jing hun kha dosa Pastor, tadi keporan terpadi sa thank you yang benai ini momentus. Sisi akhir sih. Suni Bansi Nong Silong. Thank you. Ini por kerpa ye itu bersantino orang bensam lagi momentos. Richmond Longbet. Wilkison Marway. Kublis mo ni teman pasan dan ni puan na kodi risan lang lendo mencim ni momentus. Angni kusek ajakku, angni ajak ongani ko mesoka. Ang habag kaktin ke im kajai benriu ke im. Kalau don kata kami kalian language act, nado usnem arah jasan. Kuman pencisah no kan. Bah men hakan ni ka country tadi jong benaya yong ke bambut ni tau April arah jam April. Na ka jing pen bena officially ba lashim ya kaktin kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktin garu tu lashim ya kakom kataka official language. Ngas ngungu ngas kumburong. Ya kan ke kasih atas society. Bat ru kumju ya ka acik literary society. Kiba submit ya ka memorandum sya ke government. Department linga court meeting mana. Haka bengesyong di study nadu ka law department, nadu ka arts culture, nagi department, iba per ngia discuss. Ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet, ba ngin repeal no iya katuga ak kabarin, bat ngin warna no daka ni ka way ka bat mangai, daka bengiong Meghalaya Languages Act. Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direksi nama baca kunci sini mana boleh mungkin nama dia apa, aku interview aku baca kunci nama dia mungkin cara bilang tak cakap yang
nilai kuat syaba ketin jungi kan yo no ke jing itu bokpura bar kham tam kan rong ha ka khanet bokpura nri kalong bade umau jam ubaning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin khasi bat kaktin garo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela